Tia tumia acio. Nekio. Nero tutikagwekeria kamero. Nero ni Jeff guku ndukarie. Ndugakerio kamero. Jeff auma haha nauma very categorical. Mundu ucio ranjirire ndakanyone guku. Na aranjira thie Murang'a nyoni agitonga maitho-ini makwa. Guku ndagakerio kamero. Keigwe-ini kindoka gwika umuthi tondu ona riu ciugo icio ciake ri ni null and void. Null and void. Riu ri keki ino keki ni ya farewell. Na no riu nyitete na katune uroneka tari muganga. Kanyamo kau gatune. Oneka tari murogi. Okwa keki yake konyone. Ni farewell. Yake. Ndigoka guku ringi. Kahe mundu uraroga. Ucio ti muthenya wa gugitonga. Ndingiria ni. Ino turatiria na tu ya. Eno nyitete na kanyamo karogi. Kanyamo gatune. Mbonige. Ni agukungwira ke exactly. Ule tukoretwo twina inye guku. You guys have been good to me when I had no money. God gave me another opportunity. Experience ile yale hali sport view. Gitoka ngiaga mutwe. Gikoria ndekire gicoka ngiciria na Fatuma na Anastasia na muiretu akinyi. Besta ciakwa igithira. But now tomorrow is the day to village. Rocole muthenya wa kumira marangai. Ro gatuke na keki ino. Amigaro leo. Kora migutha na ruhia no kuria. Ino ni mupende msipende. Tukuria wewe. Ino ni mukuria. Tagaroro tondu ironeka ta yenyenyure. Mundu njio kungi. Aikoro ni kamodere ndaga utresa kuria. Full. Kamode kuria wika. Ino ni full. Riu keki ino ri ni ya kuonania ngoretwo ndina msimamo. Ina kando. Ni kuga no nyende muthenya mwe turi kando nawe. Tuhorere uguo. Musimo uyu ri ni wa go symbolize ngoretwo guku na ngoro emwe. I've been here with one heart. Na dire ndaigua kiria ngoro ikikate. Taikata njigire keki ino. Any paper katini. Any paper tondu ni tondu ti theru. We nduhorere njigire karatathi ha keki njigire karatathi. Ntondu wa riri. Tuna omuno ndamurehera mundu musumara. Turahaya musumane ke. Kahe mundu hurukite. Candle lighting. Tondu ni wahuruka. Riri. Niko huruka gwakwa gukora guku. Ate? Huruka gwakwa. Bajiuka. Kuhuruka gwakwa gukora guku. Refleketia. Tuna candle lighting. Moya. Okaide moya musuma. Moya mutioke. Okay, mwena antifide. Okay, demo ya musuma. Mwire ugire hau kamero-ini. Mohya nduke. Ureto ni mundu yakuye gutonga ukangathia. Na niwe next of kin. Igiebega kuhuhia ri ngudunge kiria gigiako. Riu ri. Uno ni wa Mohya. No ni wa antifide. Onaguo ni wa Jeff Kuria. Na ule ni wa Benjamin. Ese ni wa Benjamin. Riu reke njokie ngatho. Ni uguo mukoretwo munyitirire guko mucie wa Otana na Utugi. Utugi na Otana. Na njuge ni mwanjitekerire oguo ngoretwo ya mucima waku iguru buff. Ni mwanjitekerire oguo ndokire hana. Kenyitire Benjamin. Ni mokire munyitirire oguo hana. Na mukiuga gikonyore there is something we saw in you. Mukeni accept. Dina mathina makwa mothe oguo ndokire hana. Amen. So ni gakinya kahinda gakwa ga gukorwo tugitigana na inywe. So kumania na umuthi riu the alumni wa former riu the former Inoro presenter alumni na riu muge celebrate Inoro TV mage celebrate 10 years na nyine mura celebrate ya nyigana 22 years riu goka riu goko kumuroraga mwakinya 50. When Inoro FM turns 50. Riu ni goka oguo riu kamode yemenyere tutikagwe kamode kari kega ati toire ndutirakia misuma goko office ni kuri mwaki ni kuri fire detector ungimudia studio ni yaheha
Ndoyo guo. That's why I'm telling you, I've learned a lot here. I've learned gaka getagwo smoke detector. So kahinda kau ukoretwo Inoro ri niki na ki thomete memory yaku iria nene muno. Memory yakwa iria thomete guku Inoro FM ni ati mundu no aikare no your best memory kaundu karia guturirikanaga ni guturirikanaga wakarindi ni twari ndugu nawe na ni wanjoire oguo ndahanaga ni gutura ndirikanaga Kamonde anarira guku no ni mukora Omothe ni gutura ndirikanaga ni gutura ndirikanaga ati muhia ni athoire ucuru kaundu ingiririkania mwathani nako na joke njuge niki ino ndirikana ni murahete opportunity ya ku accept okuja na atumia maranyenda ngai na mbeca nyirona rucio ndina mbeca na atumia so tentatively I'm targeting to get 10 million tomorrow 10 million 10 million rucio ni gona 10 million hari oguo Stanley's happy na ni mugoka at least mo celebrate alumni your former ex colleague ndukana gweta boyfriend tondu ladies will be all over me. What do you want to tell the management of Inoro? So gwenda kwira management ya Inoro ati ni jwe ni murani beg digathie I know you're begging. No, you. Ni murani beg digathie but God is going to open more doors there out for me. Negetho na umenye riu ni ithenya riakwa riu no kwandikirwo andu ta 30 kuihuria riu I've created job opportunities out there. Yes, ni wanyita out there so job anake ni mekuona wira na nitukuga Inoro rirotura so no njire Inoro FM ndongeretie na afune vini mundu ugitwa Jeff ndimere ni marekete wega koni consider but ru ni ma consider andu angi urapanya ni ta your brother munene ri urakidigati ni ugakinya haha ndi no riu it takes time taru ndahana gatawe 1998 Kamonde na ugitara ni miaka mingi so around 2050 ni ugakorwo umirite munene uratanya gwika atia na mbeca icio ukungania kuria kwa Gikonyoro experience gugura yacht gule yacht woi kania ndo yacht redo yacht nesi siko Mombasa andu maigira maga pop champagne makinagerio ni andu taya marainiro ni bahati andu tacio ndiri ukaga 2050 ndio waligiria ku Kamonde rĩu asa ndio waligiria so gule yacht nigucoka nigugura Ferrari gure Ferrari gari gure Ferrari and then joke higure kiganda kia mugate ngaru andu makaruga na higure daily meal yakwa na higure ngure ng'ombe cia gukamba riu irakwa ni ndia na joke riu jethe kundu kwina njuki na iria riu nyambie maica ma matu-ini ndi guku nganywaga ukina iria o muthenya ukina iria na uki riu ndathi goro no kuira ngoro ni kwandika PA acha riu pa ndingenda horo wa PA niki tondu riu ndiwikorwo na security guard riu andu ta Kindiki na wa simu acio othe riu matirikorwo makiripoti gwakwa kiroko mutumia waku tondu akirio hori ma bia irio kuona hena kindu tondu mundu ni akiririkana kuri umite ena gacea na ari kanini nigetha giture akuririkana aca wakarinde no ndingemwagira no ndimurihagira nyumba kuwa ikaraga iyo ni idea miaka igana mbeca cigana uri wanjirire ni 20 na gwakarinde kawikaraga nja 20 at least ela ngiri 20 kaikara kare nyumba ya nguku nyumba ni ndaikara riu cheapest size ne kuma 500 the cheapest house I will rent per month 500 ogwe yake hapo ndio ndimurihira miaka igana ndimurihira miaka 20 years Inoro shesheni hakuhe nawe.